Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na pengening ko si Wallahu ta'ala aging kaya mamanaw salamak na kalilintad na kada arerew akapipya ginawa na ba ni mambugi na lang wabangan sako. Sagi kun mamuari na rin na maana maranaw song na si tanway di palilalilang na gudi kukurmat si sagiang ko to mga bangsa tano sa di tara maging daas salakawarum warke sulutana sampurna sa antanga dilimbe yan. Nana di imi pagano na aladu be iya labisa arkata belintaw sa wadup mana di kukesar kesu amantang sakit pegulaw lang kuku sulum nanguban sa upudiniw na ubarakan na siya na sindi lataw sa marag kasubu usudang gugunay maako kumpleto sa kati sa tetangka kanup mana sa sudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kedeng sarat sadikau nakadiwayan pangano takasalindo sadikama upupawe engo mata nakumi idal kurupa akam bilaga atau kagie palabi lagi kila tenati kuru na pegentang dilina anu de aku de nada umah panganganu napa nganu kakun gending bide nga anu lan sirig kakekilang sole gewaye nasa legurang kama anis na panguno takasalindo ko wasala binirigi inakidera sa umamagya kuray de dumalundum miyalami nasara anao sudah tumanung sama kang kamin dia saira anong nasuluma alas sa adiuda kasokadin sa pandada papengut labi guwi gumiya bumi ilahe nagumanga kasulubi iya ada panasakade nan ako ano na pugya sabiru lapa kuri kapara malaki dem sutoro laka ide sulutan sampurne saat tangha dilimbe yanda ino se kajimu uji bemangude tarantau naka na dingi ilan na pamili mangde au dikumindira nare kowe ay siya na ya kayina na supisi saraya sa salilo detananon titaraan akasan salam bekalalan berung anon nakabekam perikure dikada pembenuga pengilain kadian naka ayuni na atau diimi ipageno na hadis temu jiben aladu iya labi saraka tabelintau iya na sopi lumbe hadis iti salimang
nata manaki haji apur kamla agi di bulawan detara detumanu mustendimu kabira timbungi kabesaran anaki yali muda sa tawa siran so diteno gan nami pengkatan salamain nami keder sama ngua si manadu mahilundung ino adile soka ade era pangkatanu mi pesan akaberana wangka unden subera atau kalaka adi imim berhati iyo pang ade penakui inget na aku nakadenang ko sabukani jiu hairin na ino kon jiu hari kau bemindirain ino kajio na sakai sapa na di kerau okai ini pa kaniwa anak pindi ina atarala ama pindi itama kelon na burudu walunggi bung natin de salah ke saat tahun na tampa ina sage bayo tengah genarim bengo tengarain nadi imi pagino na sihadi unaisa melagi idimagi sena ini pakaliwana pindina tarala amai pinde itama kalau burudu alunggibu natiende salah ke saat tau na tampain sage beyo tingage narim bengau tingara nai didu nai merang tadi dia seraya anak subulaku tapaira apa kata nia esa ini paguyunian nakadiku mindirain pandi maraku urun nagi nan nakasamandi gesudani nakalai nadini anakai nalai deyu atau deyu pa karang kuno nai panai lama taken na idu haji parhan na ini timbang saka ada rasa bekeni kadi dia akadi kumin dua kapan de mara kurun na hadi sini sama buka marah di mi pagenuna segadi usedia kae ni paguyunian nami pengkatan salah awan nabi keder sama ngau miakan deradia teingara nama purong salah menarumante pagalungan sa panggo senang amadi yang kaya sa pangatan di Muhammad kakagia papemenang di imi pageduna ido hadis jiran kaisa penda di kerau kapan di maraku urun umania kiai lange ani marata betula ala gena masa api duru sapat masa pangkat sabalong
Wawento ati tali ku penairari kakam paman sikadi asenia kau bermindirain nakapan di maraku urun tamanaki haji esing inan nakamatan tang maka pendi maraku urun nakakagi elem siran na tato wakesari gicakilaka umadireis patama magilo pa tanana maling oray dia petaraga os nasi kadinur hayan isaen ai saya penadi ke rawa adimi tetari berkapan di marakurun katang kami ya payai sabakan di haji nur khaya nakakagi lem serang sikade nur khayan nai di komendirain una kami kurutanalin irada tumalabi aku dara tunasebi piage yo nano udah tapi suruh taruiman duyu ge nak bila haji marjana uba amin dirainun laya magelang kaya sakilang kau madiri sekapatama magilupai kaya ipan patakai haji marjina abe isa pagelungan isa apan nadi kerawa sumigi agung mungkin maka angko sadiragin nandai kun nakadenang ko sika adi jemadiang musika di jemalang alala duba isa mayur sadi petara maging dikiri buna tademani tutulan nekulaun kulawang pesiyaanan papa arang ngayani iyan nakamuriya taun nabi maun tole kukuman naan nakaji nabi ila anatama naki haji na abila dia kung siyalana sadia patara maging nana alpatulem duo sakajemaya na inubu kurang kuma kasama lang niyo ide unakano ugunda sulutan sapurna saan tanga dilibuyan samarani ikuribunan sa pamayo buikaraan